Manipurary official YouTube channel mga chanchin pha ipunza kalangai sektu te hozo si lalpa jesu menen ko chum te kilai na chibai kangbu be tu zana hin character study a izil lai te hola sunzom ki din ki saitin tunta ga izil dingu kong tel chu sangaman tu pat mi he man tu dinga siema solchak Peter chanchin akipatin zildin kingai tu le hen phan tin pathian thu thiang tho baksim lang masa hetiu chanchin pha mathai zik bung lina chang som legi takipat som ni ki kal pathian thu ngai thai tiu le Galili dil ge Jesu awak velain unau pani Simon Peter atiu chu su pi Andrea to dilalen sepla yamun sangaman mi hiwa akiengun eizuyun mihing mandingin hun sieming ka ati ti chun alen teu nu si in azuinga tau hi lalpana thui simlat chan chi to adin malai som pi khenla pathin pan pinadon pau chapna thom chawak mangtiu lalpa kabi ku pathian tu zan hun hen le alla chanchin pha pun ding hun lei peki talaking ki pak thu ga gen hi tu zan hen lalpa thak tak mayin la thu thiang thau te hi bang tak maya nang man la mi te ki thu gen nan mang chan la si lo ting lo tak mai la mi te to ki kala palaya ding he nang man la thili theinai nong li kuwa la lo pinamat chak peng khan ta emang nge din la khutin kong kilan thakki ta hi tu zan la thu nangman ka kingu ge na la o he jesu nu ne nangma o nge het nu min la khutin kong kilan noi zo si zu kalal pau doi tak jesu christ min ka niu hi amen hale igen taksa golin tunta kahin sangaman tu mihi man dinga lal jesun alako tak Simon Peter chanchin alagen khom di nikisa Peter hi bible ia tai chun milang sar lo takahi jesunung zuite la kami hi zibana chun ama hin Jesu zui ma hin baptist Johan khala zui hiti imu Johan bung khatna isi mai chun sang som thum lenga top lama khane ye dai chun Johan nung zui te la ki pata hung ki pana hi ji akilanga hi amin chu Simon na kiti Simon tium ji chu here ngai thatu ahem thu hetu ahem thu ki gen ala hetu ahem angai thatu ahem khai di da nahi lalpa jesun amin khathen pingna khan aramik pawin kifas ti hi jeum je chu sung ina hem sung neu ti na hem khat hiding da nahi ni chu agrik baulam chun Peter ti in au maji chu tua imat tung pi hi amin thak chu hi Peter hi Bethsaida khomi hi jehun lai hin Galilee dila sangamata ne khol mi hi apamin chu zona akiti anumin wang bible hina lang tapu anaupa asupi pa Andrew to sangamana ne khol sekahiwa anaupa ma he jesu keng bula puilut tu puitung tu hi in bible hin mu theya ama hin ahin khoyen le bang ma special na bang ma mu diom pu sula bible hin lang salma ma zinga ama mel eta alat dan chu sol chak te na sep bung li na chang som pathum le tuai le
ame le mayo chun la mi mo tak me la pu ati mai hi ye ga chun vai hom na chu pha ma nga dinu khan am me le tu le mi mol mi pa ngai mi na ran mai me la pu ai jegin gil ta ka hin lalpa jesu azui kha hong kilang zoi kha Peter hin jesu azui masang hin ji anei ta ahin khoyet ki dai le jesu hi khat vei sang atam zo ala phat sana hi ti mu chi tu jesu nge in le vau hil na thu te bible en mu zui na uma thina ke pata tho kin nung khan galili dil kama kilat thakin na hung ne ya je ki pata te ailo le pentecost ni asar monte le sanchin pha wak vai pina hin nung zui dang te ho zo si sang in pathian thil hi theina lo pi tak chu changin achunga hin lalpa thagau a umai ti hi mudingin a umai haile je tigula chu nung zui laka misun chanchin gen diwa ama ki pata zil lai ila zil dingu apa khat na ding kong tunta ka hin thil dan pathum chawin hen le hen no pum ka sama sapen chu anung zui hin khu gen hitinun azo tak le pui tu hin khu ang mat kha gen ki hitinun azo tak le hun nung athi dan chanchin te ho kha ala su top dingin kising salew hen eti nung zui hin khu ti in abulala pan hitinun nung zui hin khu chun nung zui dinga kawum na hi mathai bung li te luka bunga te ho khan akimu asu pipa andrie to galili dila sangamana layu khan zan khowagin le na sepu hilele lo samoi ai jegin jingkal khowa kun lamin lalpa jesu cho hunga jesun se dinga len sep dinga gen nalam kha awak se le khat vei mai se in sanga tam pi amanu alenun adol lo di khop akuangun adol lo di khop sanga amanu he ti kha imu hi ali khan lalpa peterin bangahung gen ta le lalpa einu si in migilo ka hi ti lalpa migilo ka hi ngai damina ti dim ti la ti pu again su lalpa einu si main migilo ka hi ati ale ilalpa hin angai tu na ke mi pha ka hi ti ki ngai te hi ala hol ala hi lo lai zanga lalpa hin mi pha a hol hi pu migilo a hi ki hi a mi pha hung hi dinga sim dingin lalpan mi te hoya la hol zo hi ti hi peter hin khu hin mu dingin a uma ti chun jesu na ko na chu nil na lo kein ei zui na ti nil na lo lungo takin jesu nung kha zui nga lo hi a u na wun a len te wonu siwa a zui ngal mai hi bangati ko we ei zu yun mihing man tu ding inong sim ding kai ti in alage na hi kha su lal jesu na ko na khai mu aba na chun mathai bung som paliet ki dai chun ilal pau jesu christa kha tui chunga kenga chi nai moi jesu mi pi awak wa zo khan amango na pau chap dingin gam thi pa zuana anung zui te chun ho tu bai khoi lam ma tam mati wa ho lati na holu ai jegin tui phone na sat jegin khoi lam ngat na ji helovin ti chun abui den taw hi khuti layo chun abeidon la takin amau lam hung zunin
lalpa Jesu khamutawa tui chunga kengin ahungu elai ta sun Peter chun hautupa Rabbi khahinge hitiamu chet phatin hautupa kele kenga tui chunga ka hongna dingin thuai pen ati lau Jesu khan chu ai thike oi hung tan la tie permission na pengala hi zeta gain Peter hin khua zilai lopi tang mai zil kidingo de yom ka sakchu tui phone na sat mai zento galidli dil lien sunga long ti lo chu mi hiam hum bit the na ding mat chak danga nei powa thil dang zau se chu tu kha koi le atum pi di wa hi long chau chau bit na di sun chu nu se in Jesu lam zu na chun hang sam takin ki pan do kai tu ni hin khovel tui phone ki nok na la ka hin lal Jesu ki suon pi in ama lam khovel hi tha su ngamin khovel tui phone ki nok la ka tum le tum ti in i lo ham i nei lam ham khovel lo pi na za te oi tha ngamin tum mang khok salawin pathien lal Jesu mel enin Peter gol hin ki pat dok ngamoi chun in kho hin mal som na munge ding hiu ti hi ye pathen zil le hen no pumisa hi aban kita chun Simon kiti kha Peter ti sa na hi dan kha imu kaisari bil suri gama harmon tang tokinai vela khan mun thipom lai chun Jesu na nung zui te kingin sanchin phagena labwak vel na wahin mi ten ke hi ku he ti vem ang ti amau chun khen khatin Eliza hi khen khatin baptiz Johan ai khen khatin zol nei ku hem khat he ti wa du da gen layu chun a hi le nangun ku hi le ti vem ti in adong zom hi kha eta ka hin nangun ku hi le ti vem ti hi ka wa gen lat nop chai zehi thil poimo top khok khata hi bang ti khun lai le ikianga jing inegi don dan le he idu zong le he ina sep dan zo si he chien igen nop zong le he itui na zong le he yet nop zong le he ile khasim nop zong le he I pau chap lo dan le he ithu gen dan zo si he chien tu te hin ku hi ei ti vem ti hi thil poimo tak chai zegul chun kum ni hem kum thum hem sung lal Jesu to la ki polta Peter chun le het chien he kisa adon hu na chun Krista pathian hing chapa chula hi ati chop mai het chien ma ale Jesu mangela Simon Barjona mi hi ma ki patal het ei pui tak sa het na hi la het ei pui chung la ma ki pata het sa ka la hi ti in je ka chun Simon hi talon Peter ti hi ta ding la hi Barjona ti je chu Simon minun nem pa chapa ti na hi Simon Barjona Simon minun nem pa chapa ti na hi ai la Jesu je taka gen na hin lamin chu minun nem pa chapa ti tapun tin bang hita di Peter suong gol tak hita ding lai van gam chabi kolin latin mithi khokul kot kha ken le anan zogul lo det do suong gola taka det do dingin in siam om ding lai ti in amin hi thendang lam pekin ala umai tuni Peter ki pata thilopi tak mai je taka iwak mu theyu chu
amin ki thengdang lam hi ahin khopum pi minun nem pa chapa kha hin lai kha nun nem talo atak pen sungula tang nun kha Krista zala melma do zo dinga haksanna do zo dinga de do takasi mo mahiti kha akilang ki dai hala ban ki de chun mathai bung som paguk nai kal to hi chun Peter hin Krista pathin hin chapa zui ka hitia lungmo tak le kinep na sang tak to malam thila kala sun zelai chun jesun athok di dante athi di dante ong gen phut mai chu Peter le angai dan hi talawe aloi te laka gen jing le ulo jesu kha kai do ka mun choma puye chu Peter hin mun choma puya hiti hinate lalpa zegul khachu lalpa zegul chu la chungin tung him ki hen adoi sak tak lo jegle ama hi pathian chapa Krista pathian sathau nu Krista pathian hing chapa nge ya hi le anob le tun sak lo thei tia het chi na zegol chu tung him ki hen apati ai le je sun bang again le khok saka ki pa ko mi ti diem ti le setan kanung in chin pathian thil te ngai tu lo mi hiam thil te beb la ngai tu hi ati piek chula setan kanung a chin ti hun wa tu kit dai amasa Krista hi na apuan dok nia jesuang pi chungen ka ko chuam lemin katin mithi khok kul kot kha kin le nang zo lo dinga te choi hoi na lo pi ta ka don zo lim le ma chu setan kanunga chi ti dong ki thai lalpa le ko chu ma dinga phat chum ngai thei to pi su jing la yo hin hak sat na hun le hong tung se ka he ding chu mo pathian thil te sang mi hiam thil te ngai tua boin iko chum sunga dinga setan apan khak thei hun ala se ka hiti ging tu hi jing lain midang te ki pu na dinga setan ala pan khak thei jinga hiti he in rita ka hin le Peter hin huin phim khur izil thak ding wa hi adang pakhat ki chu Peter to Jacob le Johan te chu harmon tang tabor tang kiti na tang sa takin apui choma le ta ka chun hun nu tang mang amang oi sung lama ki patin Eliza te ho ahung kum thasuko mosi le Eliza ahung kum thasuko ta chun amel suk dang lam hung min mel dang lam na tang ti in i Bible khan le min vo in la hi ai kha Peterin le nom sama mahina lalpa eta ka hi e yu ading in a phai ta ka hin bok pathum kho in katin nanga ding in pakhat mosi ading in khat Eliza ading in pakhat ot zehun lai taka Peter lung chang di kha ka ngai tua ahun lai khovel kha wak thil ti Messi ding in a poma pathian chapa hi le pom himale pathian chapa chun le je khovel chun no pin bang ma bol umpu government dan rom sarkar dan le rom sepai de ho thunoi chuno mu rom government in a op beta hi jegin a to de na jegin a doi danu che theilo zebana chu azuda sa khopui tu te bar thiam pulian te ho kaya fast te ho lal na noi chu no mo biagina temple na sanale adoi gulo pan theilo chango ma ze gola hun hak sare enga jesu le nung zui ten hin khu amat la yu Krista pathin hing chapa Israel te kinep na Israel leng hidinga akinep pi kha anam de tu dile
azak thup tu dinga Moses le Elijah Bible a suan pen tegel hungkum thasuk khachu atha mung taloi Peter kha a hi ti nak le chu lal Jesus Christa vai hom na kalalpa nung kazui kalalpai kazui khil pui a vai hom na lal chut pha lo pi tak chung dinin tinati le atha nuam talo bok kho di kha thil om takai ama wang mo het ve di khat chu zenia hin leile wana palai chi khop na council sinot khom p2p pen amat naw hin palai tom ten naw mo ai agenda hi Peter thil lo na lam tak lalpa Jesus Christa thok na di thu le athi na ding thu te ho hi zeni agenda hi ti wo hi chu Peter ading in chu hi thim hak ma maina hi ma le zitabang hun te ho chu Peterin le ala tu ka angai dan hi chu alung thimom te hoi chu im gung nei lawin thieng tho takin lalpa king chun bok kho ala som hi kha hale mathai ma bung som paku igal kai ki dai chun tangwal hausa khat mel hung kilange tangwal hausa tak khateu ma Jesu king in hunga ama chun kumtung hinna amu thei di da na ngai tua himala nei le lam ai jekin a hau sangna hum bitan of jekin kumtung hinna mulovin ki le ki te hi kha jehona chun jesun banga gen ta mi hau sa wan gamalut di chu haksana lo lom dinge sangong sau pin bil homa lut le bai lam zona ti in again zihun lai mi hau sawan gam du ding zi ahak sat ding zi again lai khan Peter lung thi ma khoi hin Peter in Jesu kian ole lalpa ama khun chu bang manusi ngam lo hi ke yu hin chu bang kim nu sien kong zu yu bang lom man ka dong ta di mu le ati ai le lal Jesu Christa na don hu na he lo pi khen khan ngai dan chun angol phet phuta dot ding le dot loading kilom le hepu ama angai tu na kom apau phut ti ding ina himale dot di dol poimo tak mai jin ala dong kha ale lalpa ke hin bangkim nu sien kon juele atile Jesun dani takle kalau pina bukima ki thuoma vai hom na ka chan ni tak chule kalal chut pha ka chut phat tak le mo Israel nam som le ni chunga nangu kanung zui som le ni te he vai hom na chut phang chut sak ding kai khat na mo azo tak le mi ko to bang hitale kamin jega a in le lo hem asuopi nu hem suopi pa hem anu le pa hem ai lo le azi le cha hem kamin jega chan tapo chun ko ma ale za mukil lo di khat leom poi athil chanu ha ale za mukil lo di ko ma poi ti top mai chu Jesu ki chai nai lo je bana chun kumtung hin na to alo pi je Peterin adot na Jesu na don hu nai bang kim no si zui te chan mon ding lo pi tak Peter dot na ki patin Jesu apung lang hi chu ale aban ki da chun zegola Peter le Jesu nung zui te chan chin dang gen khak le bek lo lai Peter le Jesu ki kal ge yen ding lai khan ma thai bung som ni le gup hung tung te nung zui te zil sak te zo si ki the dal di thu Jesu nong gen tai belam pu chu vuông katin a belam te chu tai za ke nau ti zik gol khan tu ni ta khun hin
la zuyu la ho tu pau hi mat saku inumintin la leng takun ei kilep san di la hiu hi ati hi jebep chui lovin nang Peter nge hin le tu zanain ak ni ve khun masan thum ve phat san di la hi ti ting alagena hin lamo Peter chun midang zo si tai zak riêng đi lèo le midang zo si nu si đi lèo le ama ngon khachu pangtin tending na kising saya kama gen dok bep khai lo na kising sai ti hi a hin kho hin mu zui theding na umai lal pa chu zam sana go pui ama ven pi dingin lal pa na chil ta e ai le chuti jo hi le e ta kai na lau mun la pau cham nan e la ven piu na ti a khel deun je su mun chom ba pau sa pa ai zekin a veng zoma alomit ai mutu suok tum to ni na pau cham na chom cha kalin ala I mut san se ko hi ai le je mai chui lo in ven na ding mat chak chem za mong ki kena ai zekin amat chak ken sun chu awak mata hile thimpulal pen supa zone marka bil sat thazinga ai le maban sot ziom loin lal jesu chun chem kha paya thun kitan chem zam mang te chu chem zam ma thin ti vin ati pi ka ti chun a chem zam mat thei lawin om kita thei top suwa gona hi le hi thei lo ye khale hai nai diek boy midang te chu amang thai zo ta mu phak dem tapu hi le Peter chun panala na lai hi chu jesu chu amano apui tawa chem zam lom talo machak didangum talo chu whatsapp lu ta pan lak jing ji lom talo hi di dan hello chun gam la takina zui ati chu amu phazinga hi jesu kha ti chuna zui peka bang ti konga pan lak di dan om dio ti na zui peka hilele mo jehuna thil boyum tak chu azui sot powa azui na alu thu bole abuayum na sang dewa thiam pulal te in sepai kem te ho lu thu ka ama adi laudingon hita mel makul pilam atung tau he ama adin ki hu dok nading alal pa hu dok nadi chance mo wongom to pu himale thil khat chu vai hom na chunga vai hom da no mu phazinga jesu mel mu zinga achunga thil bolu a soi sang na te wa mu zui zinga kalal pai hu dok ki ting kati wang chu kinep na nei tapui Zito banga beidong taka lai chun a beidon na top kho ka chun anung azui alalpa aphat san kholota alalpa phat sana pathian thu tiam dung zuin a ni ve khun ma in thum ve ala phat san man hi aile zetaka thil na big dia ka wak ngai tu na lung thim su khan su a khung khun di chet takhan a khung khun chet takhan Peterin Jesu sung lama vai hom na chau taka kha vaket le Jesu nong et to akimu tu zetaka ami tu ki kap tu Petera ding a thok hak dan kha kalung sima ma jingai ale ji chun bang aung hing dok ta te le Peter chun Jesu mu Jesu le hung mu chet a he takhan na sama ma jinga atai doka ka na di holin ha ka in avak pahi himale mo zeta ka Peter chung changa izil dingo do yung ka sakit chu beidon na to kho ka hin le Peter hin chu alalpa nung zuya hun hak sa to kho ka tunin le
alalpa hi azui hi ahak sanat top awatung ngamahi ti hi tuni hin Peter hin khoinzil dok kit lehen nopum isama ma he highlight ti cheng chunung zui lau jesu nunga zui lai hin khua iwak zil dingo kadoi chu he apani na chun pui tu hin khu lam wagal kai le hen nopum ka sa pui tu hin khu ka ti hi a Peter ma chan chin khai tho ai a khat na ka gen nop chu a thok lau jesu thok ki zo nunga Peter hin khu chu hiti hin abul wak pan le hen Mary Magdalene le Mary dang te ho than ending in a chiwa lalpa Jesu thau kit khang muwa Jesu khan message ong puk sakha ku adimo Peter adin message ong pu hi Peter don ding thucha ahong puhi Jesu ung thau kit amu masate khan banga gen heve ami he min alam masak pen kha Peter bokai ngai tu le Peter hi Jesu lungi lahina li na hi tia ki mu chien the I Bible hil chien na siam tu te la kai imat tang lon leila ki suan pe William Barclay na gen na chun Peter hin ngai dam thailo khopa suala bol te ho hi lalpa Jesu to akimu kin naw khan akimu kin masak penu khan lalpan angai dam ta hi ti Peter hin a chianga he ti chu Korin thot khat bung som panga chang nga na patakhan je Bible je thu chu anam de ta hi chu again sau da hitin Peter adinga je to bang ting a phat santak alalpa ngai dam na chan kit kinem na nei tak lo hil nunga ngai dam na chan ki kha bangti tukin alul tadiem nung zuite la ka than muma sapen ahi len shep ding aloi te pui koi ma sapen ani na pang ki ta ai le bang tin ahin khong mang zele ni khat chu le na sep khowa khi lo loi te to bang ma man ki tapu hi khowak phil phelin Jesu chong kilanga alen se na ding mun wak hil kita awak seule khaido zo lo khop sanga man ki tu thoki zo nungin le Peter hin lalpa Jesu Christa pathin athu angai damna kichi tak dongin malsom na awamuki ta hiti hi zihin chom takin igen nom ki to hi aban ki ta chun Peter hi nung zuite laka loyu pa wa hi tak zikin a didan he akok mu tu angai zel sekai câu chu mà hin le pui tu din mun chang te ho hi boina dinga tama boi pi ding khom le hong tamai tak chu le thil hi musau theilo din muna din chang le se kai je za na hin le za kho le nong se pu hi le khowak di ko na lalpa Jesu kong nalama vak se le sanga luk shen lo khopa le ni na do lo khop sangang matta ku khan Peter aloi papa hin le thil danga ngai tu man talo hi na zitaklam hi kai tu blo le sanga hi zak dinga hi len hi ven phatunga hi kuang sungai luk lu tu ngai ti ho boi pi la ya khan ku he thu pe tu thi lam khale aboi pi man poi akianga ding zohan khan awakena ehe zitaka malay som tu len chang lampang sepun tia thupe tu kha
le nei se sak tu zok kha ame lawak muta afaket le lalpa heti hetien ta gen tamum lovin lalpa hi ti khapung doka amu chien masa lalpa hi ti puang doka ti chun achan sin kha adite la umpu adel ngal hedingin gin cha kom ale ji chun bang thu ngum tum ahung tum ta le peterabu ya bui khan le zohan thu ge na ki pachun len se na di munei ko mu tu kha lalpa hi mo ti khang chien phatin apuan chola tuila kha khana chom tha wau kam lam delin alalpa kha mu ngale aile jibang lom mal som na donu kha amal som na asanga tele athil te ho azagem sanga ke aluk kim theina diem akelut ki khadiem ti boy pium talawa amal som tupa adel kha alo pi hi echu mal som na ahi jing lain mal som tu mu khel khak the he kha pui tu te zegol din mona zohanin a ho tu pa alapan pi hi thil lo pi tang mai a hi ti hi e ngai to sakit bokai zeta ka hin thil lung thim khoyum ka sakit chu lalpa jesu nge hin le anung zuite tu lai te ti dan hele anau te ho lo samau hi chu athuk zo loi tu chung be phei poi kumni masang lama anung zui dinga ko lai khale zan khawagin le na sepu atho na pha tu kan se na di mun na zil saka ati na mun na se o le lo tingwa khat vei khuin zan khawaga amat dingu kha ko war zo ka sanga tam zo kha amman hoi kha zegol boga chun kumni nong lamain thina ki pat thokit nunga hin le anung zui te lo sa phal lovin sanga namuna ko mua ti chun len asepu alo ting ki to hi nung zui lampang iet ki dai chun lui kam lama alalpa to ki mu tu chun mal som na sangin amal som tu lalpa zo khabui pi taw hi ti hi mu thein aum kit bokai echu nung zui te peter te ho loi to alal pau ki kala ki u naw na allo pi dan kha iwak suklat ki to hi hale aban ki de sun peter hi nam det na tu lai te pau di le chu ordination service ti thading hi na imale sinot khom pm assembly hamin anam det na ho kha choi sam loin lalpan peter hi abelam pu dingin ko chu mu pa hi dingin pastor na wak tu chom tu na sem dingin anam det malama hi chansin pha jon bung som ni le khat ye tuile akichien ma mai zeding achun dot na angai ngai thum ve dot noni nauma simon zona chapa zete ho sangin le happy zo em simon zona chapa zete ho zo se sang ke le happy zo em ti dot na kha thum ve adonga thum ve adon huwa ita ka hin mithiam te chun lau jesu nung zui ka hi poi te thum vei aphat san kha thum vei ma happy thua pun nga hi ti in mi khen khat te chun ala hil chieno hi om takin gin chak boka hi aile zita kan thum vei a happy thua tak la ta khan jesu bangen sekele kabelam te wakin kabelam te chomin kabelam te enkolin la nek ding pien ti hi lal jesun peter kinga again choi je je tak chu chom tu enkol tu wak tu belam pu pastor upa hidingin zeni hin lalpan anam de ta hinge hi ti hi chu akichin alo pi ma he
วันกดขากลุดเทนจ่าบีมีดังแต่ปุยลุดเทนจ่าบีกอลสักที่จนเอ็นกอลตูดิ่งเปเตอร์อันนำเด็ดไอที่อาเชียงไอเจ็บานจนมิหิงมันตูดิ่งหงเสียมิงกะที่ข้าเอามาฮเวลทุจิงเราปีตะขัดจุมามอหุนไลตะกะกูลผาจุกูลผาดิกตะกะฮิต a friend in need is a friend indeed อปอยมอไลตะกะกูลผาองกิเสียมเทจุกูลผาดิกตะกะฮิตยัยจุเปเตอร์ฮิจุอปอยมอหุนไลตะกะพัดสันตูข้าฮิอัลลอฮ์วิเรสันไม่ตูข้าฮิปันปีดานเฮตลาวะบุยเชปาข้าฮิเจสุอาดิ่งไงดำกีดหักษานะอามาวังไงดำกีดเจ้าลัลปาเจสุสุนเปเตอร์เทฮอลอยมอปุกสักตะปุงกะปัทเฮียนกำนัเสพดิ่งฮิจูกะวันโซลจากเทฮอนมอปตาวเห็นอติไม่ดีอ้อยทีละอติปุยอธิสันเลยอาเฮปีนาโตเอ็ดกอลอามีเตหอหินเปเตอร์บุกขันเจน่าชุเสียมดิ่งอาเกากีเตยอาพัดสันตูเปเตอร์บุกข้าเจน่าชุเสียมดิ่งอาเกากีเตยตุนหินเลนังเลเกฮีเวลตัมตะกะละพัดสันเสกเลนเลลัลปานทัศน์ดิ่งฮีมิดังอสอลดีกปุย government million milal tele sol diek pui ai lo le NGO lam tele mo puk sak diek pui nang le ke ako chum te ma hi tu ni ting hen mo i puk sak na lai hi ti ngai tu dok thak le hen ale je abela men kol tu dinga anam det zo khan bang again le eizuin ati Peterin lechu lalpa Jesu Christa lung o takin azui hi hilele buoi na dang khat ne ya awak kinung hele nunga johanamu ale lalpa ama hin bang bol dimole midang boi pina kha uma takahin lalpa Jesu kichi takawakil chien chu ama hu laboi na dingai pui ama hu ka hongkin masang siet dam di thi talo di tileng le nang in bangla bui piam nang la hi le chu eizuin nang wang eizuin ati hai tuni ipoi mo chu midang bui pi lawin lal Jesus Christa nong zuinga dingin Peter achil golen ei chilu hi ale je gole chu lalpa na chil ta dong zui chun Peter pui tu lal na sem tu belam puhin kho chu sol chak te na se phiet su kai chun akichian ma bung khata ki patahin nung zui som te pau chap khoma thagau thieng tho angak layu khan loi pa na panga angak doku jeun lai juda tha sang ding judai krot tha sang di tel lai khan le loi pa na panga pentecost ni khan oma thagau thieng tho chan niwa thugena sarmon lau pi taka gena mi sang thum pin thakalema sarmon hi begin kot kha khoi bula keng bai sudam tu kha Peter bukai nong zuilaka amat masak peno khale Peter bukai zebana chun anani te nu pan thi kholo na khale Peter keng bul ahikita chun aman nau mun thum mui nam kit boka chun Simonin thagau thil suma choka gunna khale Peter king ahikita chun luda khua zeng anania sudama tabitha athisa kai thoboka gentle mi de git lo sima huk damai na dingu mikhen khatin kota kha gol layo kot hon pik tuina panga chun wan sol cha ki na tan na kul ki padina huk dok kit boka ti chun gentle te jek tan lo huk dam thei puna ti ki nil na lakhan
pathian happy na zeka huk dam hi naw pung lang tu in apang kit bokai muntam taki gen halo gen de om hi male atung pia lal jesu na gut na mun hi asem nai ti hi eimu saka hi je chun amasa khan nung zui hin khoi geno tun api pui tu hin khoi gen ki tu athui tom nop nau che ti he ta hi a hin kho top dan thu go si tradition chun peter chumar tara thi hi nei gena athi dan ding doi tel theina chan sa piwa ye choman banggenem kalal pa kha kalal pa ki het giden gola kha ki hen den hoi kai pun abung budlamin e hen den on ati zigin abung bulama het den umin ti hi bible hin peter thina mu in umlo male athi na ding gen long na johan bung som ni lekha chang som le gu pat som le ku ki kala athu gen na ki patahin athi na ding hi gen lok hi in mi thim te chun nga yo hi i bible polama le khabu poimo tangmaya inga yu ko wadis kiti le khabu khan christian te su gen te na chon na satama ma rom khopi christian te ho chu ko ma dam dok dinga ki gin chak tak lo nungun christian ging thak nau pang cha cha te ho chun apu peter tek sepu kha en zo ta po he pu nang be khi la pot dok ngai hi nang thi ta le chun ging thak te oi kun an colding hi vem nang he la suok chan la ke ho ka thiu le midang te ho adam sun sun te en colding na thiu le peterin le dikong sa athot dok na la mua po tai le gam la ka chi na chun lampi in jesu to ki tuk tawa ta ka chun ko wadi domini lalpa koi che dilhem tina he tiwa jesu kieng khan lalpa khoi che dilhem ati phut mai le jesu chun rom khopi nangin long nu sita kei che ing katin rom khopia khu khatwei waki hian den thak ding kahi ati takahin peterin alung thi mangai tu chu ging thak te thu gen thagau thieng thoin bangati am ti ngai sak lawa ging thang nau pang cha cha te ho gen khathut pia neya ama hin na ding ngai tu ong pot kha kisi kin takina kile ki tai taka chuna bung bu khet de ni na wathi hi ita ka thil magma ma jing chu jesu khet de na ding amat saklayo huk dok te go thei top su panalak lai na huk dok zo ta po zeni hin chu jesu rom khopi avela ki khet den go hi amma hin na nge pein a huk dok a jesu avela khet den ngai lawin ni khan a huk dok ta hi peter thu cha chu azi ama sanga hi akhet den masakui ne ye chun hiti hinati kan kin la midang te oile en ki lalpa bep kha en main o ati echu ama azile midang te het de na umte mar tarathi te ho athamun sekna hi agi lo na zo si lalpa na ngai dam belam pu dingina siema aman le athei top soin athuti mul suin lalpa dinga milopi takin martarin athita hi toni izilo simon peter sangaman mi hilai mihim mantu dinga mihim tam tak mantu dinga siam tu lalpa chen toni nang le kele mihim mantu sangaman khovela sumle pai le thil dang hilawa lalpan van bufal la khom dingin e chi lo hi lalpa na thui chan chi to dingin malai som pik ta hen la